Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga mga dalit kaninyo ug lain na sad nga istorya nga pinadangat sa usa sa ato ang YouTube subscriber. By the way, sa itong mga kaigsunan diha nga wala pa makasubscribe, please click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And please, don't skip ads para matabangan na to nga mapalambo na to ang ato ang YouTube channel. And also, ato day nga ipahibaw sa itong mga kaigsunan katong mga nangita sa mga daanan na to nga mga istorya, inyo sad makita dito sa YouTube channel ni Ate Gems, ang katabi kauban ni Ate Gems. So dito maglangay mga kaigsunan ug ato nang basahon ang suwat tampo nga pinada sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe. Mga ka-dear friends, kini nga istorya nga akong pagkapasahon karon gikan gyud ni siya sa personal nako nga higala sa una, nga sa unang diri pa siya sa Cebu nagpuyo. Para may bawaan ninyo kung usa sa ding istorya o makuhaan sa ninyong pagtulunan o inspirasyon, atong paminawon ang istorya nga pinadangat ni Kent. Tawagon lang nato siya sangan nga Kent. Ang istorya nga naguluhan, mga damgo ni Kent. Dear Papa Joe, una sa tanan, sa dili pa nako isaysay kung kaagi sa kinabuhi ug mga damgo, mangayo ko daan og pasalamat nimo. Hinaot pa nga mabasahan nimo ang akong suwat tampo kay permi gyud ko nga nagsubay sa imong mga programa. Dugay na kay ko nga nagidulo nimo sukad pa sa una. Ikaw ang akong idol nga FM DJ diya sa Cebu. Wow. Mao nga nalipay ko nga naanapod kay YouTube channel. Papa Joe, nagsuwat ko sa akong kaagi para ma-share ang akong storya sa imuhang mga viewers o mga listeners and hopefully makahatag sa og inspirasyon sa tanan nga naminaw o nananaw karong adlaw. Tawagan lang ko sa pangan nga Ken, usa ka simpleng tao nga dunay mga damgo o pangandoy sa kinabuhi. Tulumi ka managigsuon ang akong usa ka maguwang nga babay wa na magdako kauban nako kay lahi na siya og gipuy-an. Tuwa na siya sa Luzon, nagpuyo. Kami lang sa akong maguwang nga lalaki ang nagkuyog pagdako sa amo. Kauban ang akong mga ginikanan. Pinangga kay ko sa akong mga ginikanan kay gawas nga kamanghuran, doon na po ko'y kapansanan. I am a PWD. Doon na ko'y sakit nga cerebral palsy. Taga Negros yun mi. Pero wala dugay na malhin mi among tibuok pamilya sa Cebu. Di na ko malimtan niya itong dito pa mi nagpuyo sa Negros kung diin gihimuan kog kariton sa akong lolo para maoy akong gamiton nga itulod-tulod. Mao na magini siya kay nangitom na ang akong tuhod sa sigi ug kamangkamang kay lagi di man ko kabarog. Okay. Nganong nag-uulman pug ka. Pangutana pa sa akong lolo. Diri ka nako, samtang naglantaw ko sa gawas sa mga malipayon kayo nga nagagandagan o nagduwa-duwa nga mga bata. Ganahan man gud ako nga moapil og duwala ni lalo, pero di man ko kalakaw. Nindot ka og makatindog pakulusa. Niapil na unta ko anak nila diha og duwa-duwa ron. Tubag ko pa. Oh. Para dili na ka masuya sa mga bata. Niya, nako ihatag nimo. Nindot kay ni. Ako jud gihimo nimo. Matud pa sa akong lolo. Mao na to ang kariton nga giimbento sa akong lolo.
nga maoy akong tukuran o itudtod nako para di ko magsigi og kamang. Unya, para malipay pagyud ko, gihimuan ko og basketball ring sa ko ang papa nga diha sa sud sa among balay. Tagatuhod ragyod nako ang ring para igo ra pud nako kay magludluhod man ko pero maningkamot jud ko nga makashoot jud ko sa bula. Ang kariton nga hinimo sa kong lolo, nakatabang yun o gamay, Papa Joe, kay naningkamot man ko nga maalsa na ko kong lawas hangtod nga makatindog ko. Pero inabagan sa kariton. Dayon mauto nga akong itulod aron makaadto ko sa lugar pinaagi niyadtong maong kariton. Ang kariton mo'y nahimo na kong training kay wa madugay. Medyo naka-feel ko nga nanay gamay nga kusog ang akong tuhod. Hangtod nga wa madugay gisuwayan nako ang kawayan nga maoy akong gihimong sungkod. Dako na akong kalipay o sa akong pamilya kay makabarog naman ko nga wa na magsalig sa kariton. Di noon diha. Niagi po ko og kalisod sa pagsuway para malang makatindog og ako na lang, Papa Joe. Mga 9 years old na ko niadto og doon na ako'y buot. Doon ako'y gihangyo sa akong mga ginikanan. Ma, pa, muskuila unta ko grade 1. Matod ko pa, ngadto nila. Nakita dayon nako nga medyo alanganin ang ilang mga itsura. Timaan nga di sila gusto nga muskuila ko. Mahadlok man mikin, kay di pa man kay ka bansay yun kaayo mulakaw. Maunsa unya ka dito sa eskwelahan. Matod pa sa akong mga ginikanan. Okay naman siguro ko, ma, pa. Maginahinay lang ko. Ganahan magug kayo ko mo eskwela. Maibog ko magtanaw sa bang mga bata nga moadto sa eskwelahan. Tubag ko pa. O sige. Kung mao gyud na imong gusto, mga ikog tabang sa kong kaila nga maestra. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Ang gibuhat sa akong mama kay niadto siya sa iyang kaila nga maestra sa grade 1. Nihangyo nga akong mama kung pwede ba ko nga mo sit-in sa iyang klase. Kibaw naman siguro mo kung saan ang sit-in. Kanang di gyud regular nga estudyante. Bali mo lingkod lang ko sa klase. Pero wa ko'y appeal sa record. Basta lang kintahay naka-eskwela ko. Para lang yun malingaw ko o di na ko masuya sa mga bata nga nag-eskwela. Ingon ana kunila kapinangga, Papa Joe. Para sa kalipay, sila ang nagantos. Kaya imagine, bahon pa ko o balahon ko sa kong papa padung sa eskwelahan. Unya, kung na ako sa school, naapod ang akong mga cousins dito nga mutanaw. Maglantaw-lantaw na ako, so okay ra gyud, Papa Joe. First 2 weeks sa akong pag-sit-in, naningkamot gyud ko nga makakat-on sa mga leksyon, bisan pa kung buto na hunaon, pwede ra gyud nga di kamao sa mga leksyon. Kay technically, wa man ko'y appeal nila. Pero, naka-observe ang akong maestra nga makamao ko sa klase. Mao nga siya mismo ang nitabang na ako nga irregular pupil ko. Sumoto, nagpa-enroll ko o nahimo gyud ko nga regular nga grade 1 pupil. Dako noong kalipay o kalipay pod sa akong parents dihang pagkatapos sa klase nakapasar gyud ko sa grade 1. So pagkasunod abli sa klase, grade 2 na ko, Papa Joe. Kasi magtuo nga makaabot ko og grade 4. Muna akong educational attainment sa MUA sa Negros. Bisa pa man tuod. O adunay mga trials nga akong nasinati kay lagi di magyud malikayan nga dunay mangbuli nako. Or mabugal-bugal sa akong kahimtang. Pero okay lang, Papa Joe. Nakasurvive ra ko kay mas daghan man pud nga nahimo na kong amigo. Daghan ang mulaban nako kay friendly man kay ko nga pagkatao. Og niyadtong higayuna sa among school, mas daghan ang nakasabot og naluoy sa ako ang kahimtang. Medyo kay bawon ako nga mulakaw-lakaw pero mailhan gihapon kay maglisod man ko. Makita man pud gyud nimo nga di normal akong paglakaw. Di pud normal ang akong sinultian og maglihok-lihok. Technically, usa pa gihapon ko ka PWD. Kada summer, break, buwan sa Marso, maghimok og tabanog. Maayo man kung mohimo og tabanog, Papa Joe. Unya, amo dayong paluparon og maura na ang among kalingawan sa probinsya. Lipay na kay ko
ingon ani ka simple ang akong kinabuhi. Pero paglabay sa pila ka adlaw dunay kausaban sa mong pagpuyo. Nakatrabaho man gud ang akong papa sa Cebu, isip usa ka driver sa jeep. Jeep di paseroan, Papa Joe. Desisyon ng akong papa nga musunod na lang mi sa Cebu para adto mi mag-usap pagpuyo para mausan na kuno ang amo ang gasto. Tuod man, nakalarga ming tibok pamilya og nakaabot sa Cebu City. Wala ko nalipay. Siyog hilak, kini ko ganahan sa Cebu. Gusto ko nga mubalik sa Negros. Ma, dili yung ganahan diri. Muuli na kong Negros. Matod ko pa, samtang naghilak. Sige kong hilak niya to, Papa Joe. Nabaguan mo ko sa lugar. Gipangita na ko ang palibot sa mua sa Negros nga peaceful. Naanad na ko dito sa mua kay naa dito ang ako ang mga friends. O sige Ken, gusto magyug ka kamubalik sa Negros, mangulit na dito. Pero dili pa karon. Inig-abli na lang sa klase ha. Pag-ampa sa kong mama diri, Papa Joe. Nisugot po kog, nihilom sa ko ang pagsigig hilak kay gipromise man sad sa kong mama nga manguli mi sa Negros para adto gyapon kumuskwela. Pero naon sa Papa Joe nga pagkadugay samtang nagpaabot mahuman ang summer vacation, hinay-hinay naman ako nagustuhan ang lugar namo diri sa Cebu kay nakita naman kong mga amigo sa among silingan nga maayo pud nako. Ila ko pirmi lingawon. Mao nga pag-abot nako sa pag-abot sa ting klase, ako na mismo ang niingon nga ari na lang ko sa Cebu mo padayon pag-eskwela. Grade 5 na ko niadto diri sa eskwelahan sa Cebu. Nabaguan ko sa kong mga classmate kay syempre lahi sa mua sa Negros. Unya, grabe pod ang akong pag-adjust sa mga leksyon kay mas advance, mas lisod ang leksyon kada subject. Pero bisan pa sa mga kalisod nga adjustment nga akong nasinati sa kalit nga changes sa akong life, nakagraduate jud ko og elementary. Puro tilipayan nila ni mama og papa. Kaya wa sila magdahom nga sa akong kondisyon ha, makatapos ko og grade 6. High school na ko niya to sa ka night high school. Hatod kuha gyapon ko sa eskwelahan kay sa among pagawas alas 8:30 naman sa gabi. Sa di pa ko mulakaw si Papa nga naghatod na ako sa school, di gyud nako malimtan ang iyang mga pahimagno. Ken, pag-amping permi ha, ayaw palabi pagkibarkada. Labi na dili pa kay ka sinati kayo nila. Pili agyud imong amiguhon. Kay lisod ra ba ang panahon karon? Dili nimo matagna. Delikado ba ya labi na sa imong kahimtang. Matud pa sa akong ginikanan, Papa Joe. Ako po silang tubagon nga, sus ma, ayaw kabalakan ako kay mga buutan ako mga classmate. Pag second year high school nako, wa nako gihatod kuha sa akong mga ginikanan paingon sa school. Kay naanam sila gibinlan nako nga classmate pud nako. Siya si Carlo. Nga mao po'y nahug nako nga tigbantay. Suod kay mga amigo ni Carlo kay adto naman gani siya magtulganan sa mua. Mao nga gisalig gyud ko ni mama ug papa niya. Okay ra silang mama ug papa nga manlaag ming duha ni Carlo. Ug tungod pod niya to hinay-hinay ko nga nakat-on nga ako na lang sad ang muadto sa eskwelahan labi na og absent si Carlo. Hangtod nga nag 4th year high school nako, ako na lang yun ang muskwela. Kay si Carlo, busy man siya. Nakakita na siya og uyab. Mugikan ko sa balay alas 3:30 sa hapon. Mao na tong time nga magsugod na kog paminaw sa FM station sa programa ni mo Papa Joe. Tuig 2010. Nanda na gyud nako nga maminaw ni mo Papa Joe kada hapon sa imong programa sa radyo. Dako na kong kalipay diyang nakaanha ko sa imong radio station kay pangandoy gyud nako nga makabisita nimo para makakita nimo. Og tuod man, wa gyud gihikaw kay dili lang kutob sa nakita ko nimo. Imo pa gyud kong gipa-join sa imong programa nga Talk to Papa. Imo kong gipa-istorya on the air. Gikan pag-start sa program hangtod na human ang imong programa. Well, Kent, tungod kay wa ko'y gipili nga tao sa akong pagtanaw nga buhaton na kong higala. Ug usa na kaadto sa pag-adto nimo. Ug dili lang kay kana lang gyud Papa Joe. Imo pa gyud kong gihatod sa gawa sa GMA.
ug imo kong gitabangan pagpasakay og jeep. Wow, touch ko ba? Pwede na kong lipayan niya itong panahon na Papa Joe. Ug tungod siguro sa akong sobra ka-excited, nabiyahan na hinuon nako ang akong bag sa inyong guardhouse. Nakasakay na raba ko og jeep. So nga akong gibuhat, nilkanaog ko sa JY Square ug nibalik na sa kong sakay paingon sa ibabaw sa diha sa inyong FM station. Pero ang problema kay di man musud ang jeep paingon sa inyong building sa GMA. Sa eskina ra gyud ni Hunong. Unya kay layo baya kaayo ang lakawan paingon sa sudlon sa building sa inyong estasyonan sa GMA. Nauntay daghang habal-habal pero ang akong kwarta nakuhaan na. Ug kuwang na pamliti Papa Joe og habal-habal. So akong gibuhat, akong gilakaw ang distansya gikan sa eskina paingon sa inyong station. Hinay-hinay lang kog lakaw hangtod nga nakaabot ko sa guardhouse. Unya ang problema ang pagbalik na sabnako sa eskina. Ako lang gihapong gilakaw Papa Joe. Pag abot gyud nako sa eskina kun diin naa dito nangagi nga jeep, ngit-ngit na ang palibot kay gabi na Papa Joe. Bisan pa og nagkalisod-lisod kog lakaw niya to unya kay baw ko nga akong budget kay igo ra gyud ipliti og back and forth pero akong gibuhat. Ug wa ko magbasol kay nakakita ko nimo Papa Joe nga akong idol. Di ko makalimot Papa Joe samtang nakistorya ka nako imo kong gi-advisean. Uy ako ning words ha. Mo ni akong puong niya. Ingko bisan pa sa imong kahimtangkin ay pagpakawa og paglaom. Padayon gyud kabutay mong pangandoy. Mo na imong gisulti diri nako Papa Joe og di gyud nako malimtan. Wag gyud ko nitagam atong last na kong bisita nimo Papa Joe. Nibalik na pud ko pila ka adlaw ang ilabay gikan niadto pero nagdala na kog amigo nga si Neil. Naka-amigo mi si Neil pag grade 6 nako, unya classmate pud nako siya sa Knight High School. Kini si Neil, tigpaminawan po ni siya nimo Papa Joe sa Talk to Papa. Unya diyang nakibaw siya nga nakabisita nako nimo, iya kong giduol. Kent, sunod nimo nga sa station nilang Papa Joe ba, pakuyuga pug kubi. Matod pa niya nako. Og ako siyang gitubag nga ako siyang ingnon nga moadto kog usab. Moto nga kada ana nako sa station para mo bisita Papa Joe kauban na nako si Neil. Ingon ini ka simple ang dagan sa kinabuhi hangtod nga nakagraduate nako og high school niya ni proceed dayon ko og college. Gidawat ko sa ACT taking up BSIT. Bisan asa na lang gyud ko ibutang, makaluyan ra gyud ko og makita ko og amigo. Diha po ko'y nasuod nga nagpangan og Brian. Siya na pud ang pamalihugan nako o sa akong mama o papa nga mutan-aw nako. Kaloy sa Ginoo okay ra nga akong pag-eskwela o college. Gawas na lang dihang nag-thesis na mi. Mao gyud na ang pinakalisod na akong nasinati kay ni back out ang duha ka members sa amo ang project. Kay sunod tuig na lang kuno sila mo padayon. Ang usapod ka member namo kay wala po'y gana. Tagsara mo to nga. Mo nga no choice. Ako na lang ang naghimo og thesis Papa Joe. Nangurso na lang gyud ko og duol sa faculty. Ma'am, di nagyud sila mo padayon. Ilan nang gi-turn over ilang mga assignments ako Matod ko pa samtang nagatubang sa thesis advisor. Og nintubag kini nga ako'y bahala nimo pangitaan ti kag membro nimo. Matod pa sa mga thesis advisor. Ma'am, tagay ko 1 month manon bi. Pasalig pa nako niya. Pero ako mismo dili ko sure og madaban nako og 1 month. Wano kay baw atong gipangyaw-yaw kay buto na unaon back to zero gyud ko. Mao to nga nagampo gyud ko og ning ingon sa Ginoo nga ikaw na'y bahala kung unsay may tabo kay nasayod ka man gyud Lord nga ako rang usa nini nga project. Gisalig na ko sa Ginoo ang tanan ug gitawag na ko iyang panganog nagampo ko nga hatagan kog milagro ug wa na ko damha nga tubagon dayon sa Ginoo ang akong pagtawag niya. Usa kadlaw niya to samtang nagkaon ko sa karinderya likod sa imo dunay mga grupo nga sa may estudyante nga niduol nako. Nakamayon ko nila nga ako silang mga schoolmates. Musta na Kent? Ni back out man daw imong mga membro. So ikaw lang usa. Pangutana pa nila nako. Nitandok po ko nila og nagpaila sila nako nga sila si Via, Glenn, Jerome nga naghimo po silahang thesis sa usa nila ka grupo. Kuwang bi amig usa ka member Kent
Join na lang namo. Matod pa nila nako. Puwerte na akong lipaya papadyo pagkadungog nako. God moves in mysterious ways, gyud. Ug tungod niadto, nakapasar ko. Ug nakagraduate sa kurso nga BS IT. Nakagraduate ko sa kurso niya tong 2015 pero sagol ang gibati. Nahadlo ko sa realidad nga moabot na pod sa akong kinabuhi. Kay kibaw ko nga taas ang kompetisyon sa job hunting. Doon na kayo mo dawat na ako nga doon naman ko'y diferensya. Daghan ako na-applyan ng mga kumpanya pero wa ko na dawat. Mao nga nagtambay lang ko for 1 year. Wa gyapon ko mo give up. Padayon ko sa pagpang-apply og trabaho hangtod nga dadawat ko sa usa ka LGU sa Sugbo. Pero war po nagdugay. Kay nihangyo nga akong maginikanan nga muli ko sa Negros. Kay tuan naman sila didto ug mga tiguang na pod. Gusto nila nga mag-uban mi. Mao nga ni-resign ko sa trabaho para muuli sa Negros aron makauban ang ako ang mga parents. Life update din ako karon Papa Joe, usa nako ka content creator. Pero di na ko isulti ang akong name sa social media. Kay ang akong pagsuwat nako nimo sa akong kaagi dili aron i-promote ang akong kaugalingon. Kundi gusto lang nako i-share sa imong YouTube channel ang akong kaagi sa kinabuhi. Ug mga damgo para matagaan og inspirasyon ang nananaw og naminaw karon. Usa ra gyud ako masulti ninyo nga kung gikaya nako nga duna gani ko'y kapansanan nganong di masad makaya sa uban. Dinhi nga part nako tapuson ang akong istorya kay sa gikaingon ko na kining akong gisaysay ninyo bali pasiuna lang kini. Nagtuki kini sa mga damgo nako sa kinabuhi. Wa pa diri na apil ang bahin sa gugma. Yes, Papa Joe, di pud baya tantong boring ang akong life. Napo ko'y love life. Muna akong isuwat puhon o ipadani mo para sa part 2 sa akong istorya. Inyong magdatampo, Ken. Daghang salamat, Ken. Dila na ko isa-isa ang tinod ni mong pangaan. I'm sure nagtanaw ka karon og nangisi na sagka. Dugay-dugay na kita nga wa magkita, bro. And the last time nga nakita ta nga ang ako na inumduman nga gipasakay ti ka katong sa show nato sa Plaza Independencia nga nitan-aw ka sa amo ang gig. So daghang salamat and hopefully kung makabisita ka og Cebu makita ta pag-usab. Well, anyways, pwede raman ta mag message kasi giram Japon kag message nako and nagsige na gani kag pangutana kanus anak ko basahon ang imong suwat. So this is it and I'm very happy nga I'm part of your story and I'm very happy nga taas kay kag naabot and gipuy-an nimo ang akong gi-advise nimo. In fact, murag padung nang tatutuwa akong luha pag sulti nimo sa kumpong akong gisaysay nimo and then nakabot gyud nimo. And same here sa mga nagtanaw sige kaingon ko na inigabot nag 100k sa tuong YouTube channel ako sa gisaysay ang tibok ng kong istorya but somehow pare-pareho ra gyapon sa dagan sa istorya ni Ken. So guys, I'm encouraging you kung doon mo yung mga very inspiring kayo ng mga istorya, ipadana ka na para makuhaan sa og pagtulunan og inspirasyon sa itong mga kaigsunan. Dini na lang sa kutob kini sa inyong ubos nga maalagad, Papa Joe.